Etop Radio 99.4 FM radio lo tunga ne sera sa kaisara lo kanyangono o lapa lo tibar o karlu kuminiare ki di kanyangon abue company loka vision group ki tegia ido toni lolo a pedo asalakit e giltor Enaaba Losodit ka kere kari na ko Kide na ko Uganda ikuri program suke lo radio kalo kesi apedo si ai kamar itaona pupok kanu iye mutolu ijililitai ikamana rakeda itunga angaleu ashoman abolasho apol alimonoki nakaijiri kachieda elimote report lo i program sulu eminasi apupok ka kere kesi imore atos edula lo yemuto keda chila kide yemuto da kere e report lo nesi keunit eswamakalu imoriaritos Jonathan Okotel Stella Akiaka Patrick Oluku kwapelu ebelara noi kombinasi tunga aipupu i program su kech. Yes, I vocal say nara ride on na peta no yang out Sky View automo program kon yoga swam upuna nga kirono anegia si kwa jani kwa peroke da amraka apoti sumu kise noi be kwa kini boy konye ni temari klera kere mala yeke raye na kinet na de kwa kitedo kolopo dai to sam nara balabe aina kino woni tungana ake na kinet tete rekiri na ro papa kolo so angaje pedo na kona ijepo lelo chepake bitu na epitu ulomara ki elo ma ki guru kini munu ogete unukere odu akwa alo mtuno lakiro ngono aisire ngono so kere tunio ngoda arai ko toja jeno nari joko jo arai mami tungi pupete jo arai mena kiti tunga jo ngesi ya ngitari luche arai luche ai ngitari tungo mamijo so no lole soma unos bonebe arango de do petangu na lu isimar to sapu poko bonebe soma ino jo eri borena umokini noi ene talakango ene sirengengo ido akoto ngate mar bonebe la suban oyanga iguses so erai kwa naikita kina asomo na be itaija nakine tunga la suban ai tuduli nikini programs ngulu be ko to skesi weya uneta idu weya uneta ipuch weya uneta pol tete retunga kereje nete bone be Etop nyese na icha na teke abunga yala mikine nyisaka kwa na be ngona pona bonya bunga chambe eraengo narai no soma yengo da yuti be rasa kiroma joka ngara kinu sa teke ido esinyi kwa kisenga kironu akodo nga geuni ba geu ejate ke ripose ajona chekale soma ikolo kida radio Uganda Charles Atedo nyese akitwena bwe esinyi kwa kingoda be ngoda akota lo marai nero radio apolo inga ditingo doda keuni ngoda bute ngeta aisumune tengina bunge sumuja ka kwa be je ngoda lo sta somo radio da kono nga soma raunda jokoto masoma osoda kironu na ishomu iye mtu angaje pana teso itangoro no ipwe kuriaka usode sesente kesi bali shomo joke da teso mamujo ishomiti bali tidishari tai jo konyacha muto ngobe era ido pebo nepe do tangora som de pero ta soma de parida enge yuti bala de parida ni kasa paluda report alo nesi elo muniti kaneje erio nget lo epolo kitinu ai siniko kit radio TVs kede apopola inu iyemuto aswama keche swama joko noi ido vision group kwape company nesi ingare niti komame ototorike da amasikinet echamutosi apupoko ebe adesia report lo no otaono kech kodocho mambere bo amina ataju juli stations nara ngesi ya uni yemuto lo gililitai no na gewno sani yare ne lo mai sani yare lo maro ya lo maro dula yani jobe kotele jay arokani ketele bakay tolba de dait ay bejono kira kipolo yemu dongu ya uno e mame apuadi wara maskindadio do belle munna gore kanu gela ay moriata ko kerange tait kotele ngesi bechi yemu tay bechi mama maskera dadio dodo ready ane padel e subu ko nyebal nyal no setunga ngun jay Jonathan Okotel jay pasri ko luk ja ko nyabali muto le lomto so ngorada district nyala kila de daiti toma uriya de dulo joko balati ba mawo to rasoto da do e ka radio nyuna gibune to mama agbeta ranga isuchi agbeta ni won beta pu mo be nera kia ke do kia je do be wala ko ponyo asom engo e reda kera la mina ngai tupu ese Etop radio
mina ichoro ngakirole anero na beta waika bona mina kutenga pupe radio nina mina kitinga wala rakwa kuna moya kina kokor sasa ja mina ngakora kutaji otoro kamar ngati okwana wala rakwa pona ranga kwenya Etop radio ngasiteke nyino mina ngojona sana kote asikolo Kide Stella kia twekenye titunga ngunno igya sekase program Kanwa TV East Tolbert Edaiti Obuga Soroti ya utubere mami lipatwa na re inyabe kule raja bitwani